from the top of a tree 9 metal high tichu na question hin tree khat ame tichu ala to achu from the top of a tree tichu 9 metal high tree khat amin ma chu 9 metal hita ka ji ta chu na ala ma chu san dan chu 9 metal hin ma chu a b and t tu na from the top chila pa na ti chu chila ya top ma pa na ti cha pa na hi question na sim gi na te question na sim gi na te the angle of elevation of the top of the building elevation to the vet to ne na top of the building at in and the depression of the foot of the building achung pa to anoi pa building khat avet ne thing chung pa na cha chi hi tawin chi thing phong hi in chi ground hi in cha pa na chu chi achang pat hi matin parallel heading chi building khat heading hi ama chu a b c d hab de chi surface of the heading cha pa na hi ma hen chi building chung pa avet nen ten la hen angle of elevation chu eta na chi horizontal line khat hinai chu 45 a hi in ticha ale hiji foot ba chu avet so ala hen hiji angle of depression chu 60 degree a hi ti he la chu chi paper chu la na chi ling chu tan parallel heading chu a b c d e na dina ama question se chu last na chu find the head of the building te ala chun c d chung denga building hiya chu question mark he tan he dikha chu a b to e d ki bang de ai chu matin he parallel he ja chu ama jong he 9 metal heading he tai simple tine bold hintin a question an pi phala question ang banga hol let a b be the height of HEIGHT na height of tower na ji diu chu 9 metal na ji diu ala cd ju pi da cd be the height of building na ji na cd pa chu head of building na ji ding chu na hol lo de chu ala angle ki pi chu na nga ho then angle CAE equal to 45 degree ki pi khat angle khat chi pamo tele EAD equal to 60 depression pa chu ki pi cha hi right triangle hi ni inei ta chu 90 degree jang pa na ki roi a chu perpendicular hi a 90 degree I mean simple right na bodo then na ti ding chha la hen tan 60 degree na ti di okay wait in right triangle EAD ahin tan 60 tan hol tan la na ji hi pham tele perpendicular na hol ja na la nga he ada kha na la the hana ma tan kana tan 60 degree te phatan permanently black te achu he chi nang dinga perpendicular chan dinga base ang ta tan permanently black se 9 perpendicular chu 9 hi achu 9 kamo ko ta so base chu AE tan 60 chu bola le √3 hintin 9 by AE chu cross multiply na bol hintin A into √3 chu AE √3 equal to 9 minus 9 hintin AE na hol de hi a chu base na hol ma sang hi a chu AE equal to 9 by √3 hintin na chu direct nga rationalize ka bol ki ding 9 √3 by √3 ne to ale chu 3 heading 3 are 9 hintin asal 3 √3 na ra na AE chu ta mo tele ai asang ka hi 3 √3 tai wana chi khatna na koi ding in right triangle khatpa phemo tele CAE a chu vela chun khatpa yang tan 45 degree na la ding tan 45 e pa tan permanently black na tan perpendicular to CE ki pi lo ya chu CE ko koi dan na tan permanently black chu ini ta suna jawa chu AE chu da ra koi thing AE ka kai me te tan 45 chu √3 ai ja chu tan 45 chu 1 ai ja chu CE by AE cross multiply na bowling ale AE equal to C na CE hum heading hin na nga hi na AE hi phamo te ale
CE to A ki ba ala chun A in nei kha ta ya root 3 ala CE yang chu, therefore CE equal to 3 root 3 ang ta chuna ta 9 to khon vela chun, therefore height of head of building equal to D C chu head of the building here, D C chu chilni changni ki in a sim do ya chu D E to hen D is 9 ang mo na 9 plus C E chu phemo ta le 3 root 3 na mo ya chu 9 plus 3 root 3 metal chu answer hi yang dia on le AB on AB represent the head of the tower na the lighthouse is lighthouse at lighthouse asan pi lo na man hole in this na ji cha AB represent the lighthouse it wale CD pa chu ship in the cut distance lo na C chu khat pa D pa chu ship khat pa ya chu CD be the distance between two ships direct chai bana angle ki pyo jodang aji pe mo tla den na tiding angle la hoi speed ata ngai da nga che kala ta cha ACB equal to 30 degree khat pa che pe mo tla ADB equal to 45 degree ekpeten jra na ji la ti chai na question. And if the height of the lighthouse be 100 meter, find the distance between the two ships. Okay, really. Atu le chun hi e ho dinga AB hi lighthouse so 100 meter here. Hi ka distance e ho le. Question mark. Chi head lo hi ja sta in ho lo ta. To hi right triangle a surface so dong ba ne 90 degree so right triangle ni ne tin angle ni ne tin chu tin ta ra ho lo ta hai. In right triangle ABC, right triangle ABC pa na vi hote. Right triangle ABC ai tan la de ti chila na masala ya. Tan 30 degree equal to tan permanently black hi a chu perpendicular to AB here, AB chu direct 100 meter ya 100 meter ka kwaita. Tan permanently black base to CB ya tan 30 chu hele 1 by root 3 hentin formula na so CB na ko la de tan 30 by root 3 ko ta equal to ko la ta 100 CB na chi pa chen cross multiply bo le la na CB into 1 is CB 100 root 3 ta CB ja mo ta le 100 root 3 clear chai da sa ma cho right triangle khat ne la cho ABC chai ba to AB D mai na to ai va ta lang he ve chen ABC jai ta ta hi ABD ya AD ya chu 45 degree na chu la nga hi meta tan 45 na la ta tan 45 degree equal to tan permanently black perpendicular ja mo ta 100 black ja mo ta le khenai lo BD tan 45 chu 1 hentin answer chia chu 100 by BD he china 1 no ya he 1 oh meter khat he de kha 100 into 1 is 100 equal to BD into 1 is BD so na BD ra mo 100 na ala chu le nang ena nei hi la hi 100 hi ala cha ma tin plus la chun ade chen chu hiang lo de ong therefore distance between C and D chu all na mal CD equal to CD chu ni chilni shem do alawang CB to BD here pass house ng cha yang CB plus BD tin lang CB jan hamo 100 root 3 plus khatlawa 100 na answer chu 200 ai 100 hachi into he a chu ai kumna la thei ju phem ta le 100 la do thei na le ala root 3 plus 100 into 1 is 100 chi answer amazing day. To question number 15 about the important question here. The angle of elevation of a bat
angle of elevation of a bat khat hung liang hi wacha khat avet to tin he mi khat na from the eye of a man mi khat nin amit na pa na chung langa wacha hung liang khat chu amu he chu angle of elevation hi chu ma pa chu he mam tele on the bank of the pond chu angle of elevation chu 30 degree he chu a question is here chu the angle of elevation of a bat na from the eye of a man this man ba chu chipa hi ta chu san nan chu cha ma chu let's take C D ma chu C D asang he na san nan chu he chu C D hin ama hin amit na pna ha bet chu wacha khat hung liang so wacha khat hung liang amun tin chong liang pa chu chi wacha te te ama chu lai pon panga he pon chu pukhari pang ti dan he ada wale na chen lok tak le ko ma he al wacha khat hung liang amun tin he chi wacha hung liang amun tin he chi chu angle of elevation chu ami na pna helai khat na do phai di lo wang elevation vet dinga lai ka chu 30 degree ati he chia chu to chu 30 degree hin hi as lai lai khat horizontal line draw de ami na sa draw de kati na ma sa na hi chu angle of elevation chu 30 degree he wacha na chana ala bana hi and the angle of depression of its reflection wacha ali pa so ti chu angle of depression of its reflection in the pond is 60 degree ati he ale to a se bang wan chu question se bang chun hicha pana chu ama hin reflection wacha chu reflection chu la pana chi tui ya tui no lo ma ali am he la ali khat am in chu avet so in ten hen depression pa chu 60 ati he cha chu ha chu ka zo ni ta cha ka zo in ta chu ama hin zong ami na pana hi avet su ali am ja chu le chu ka zo wacha se do tui da hung do chu ka si ta ta chi he chi ami na pana wacha ali pa mu na pa chu angle of depression chu 60 degree ati question na ju say he question in say to have to find the height of the bat what happen from the or above the pond if the distance of the eye from the foot of the man eye to akyang to ama mit to akyang to chu asanan chu 1.5 meter he ale ati he that means mi him pa sanan chu 1.5 meter ti na he chi mi him pa mit hi in che kyang hi in ama chu 1.5 meter hi ale chun hi chi tui chunga pa na he wacha surface of the water chunga pa na wacha ka chu distance is at ham ti chu hole in the question he to hi hon chi a chu hela hi mi hem pa sanan chu cd ti vin ale tui chunga pa na wacha ki mu chu wacha ta pa mu chu a ti tin hela hi b ti te na chu te le he chi tui nu ya pa na ali mu pa chu wachali mu ji chun wacha chu a ti chun a la hen tham khat das khat na ko te na chu te le chi reflection pa chu he wacha he di khat chu cha he di khat chu he chi lia pa na tu ya pa na wacha na chat to hun tu ya pa na ali chu pha sa ki bang le chu physics a ne sa hen tin distance chu so ni he de tin tu lai pa hi e point lai point pa hi e ga te let a b chu head of the bat from the surface of the pond ti na let AB represent the head of a bat above the pond na a des pen hi his pen hi a reflection hi na chi a chu hon to chu n lang beta le n a
ds tiêu thế nào b the reflections of but in the pond inside the pond na in the pond so apai mo be se pond question a pi je pemo tele den apai mo ha chu mi ba sa nan chu cd be the distance of the foot and the eye of the man na chi chu cd equal to 1.5 metal cd 1.5 metal la chi jang pana cha la chun a hi hun chu jang pana cha la chun ki bang ni ya eb yong chu 1.5 se na chun ka ha diu to a hi ai chun cho te diu chu sa ya na to chi ngai te lo angle ki pyo chu ve ta le pyam angle ACE jaramo 30 degree dang la ECA na des ECA des jaramo 60 degree hi 90 down 90 so okay tai okay. Now we have two right triangle in the figure, so in right triangle ADS B ADS EC ADS EC chu right triangle pa hi ADS EC right triangle hi 60 degree pa 60 degree pa hi chani han a base pa hi in holo deu hi base pa mo hi a chu tan ti triangle so chu tan 60 chuna 60 degree mas tan 60 kala cha tan permanently black hi a tan perpendicular by base a chu ADS E by CE wana chu tan 62 root 3 ya ADS E by CE हमने देंगे अरे तो आज cross मत बे बोलते CE root 3 CE equal to ADS E हमने दास ना चाहे सच्चे अपना है चिका है surface of the pond अपना है बचा हमने जो listed हम ती hold and ती equation है जा चु तो है यो है चिपा है यो लो मसल आए चु ती distance base है ना chiolo phala chin he de mama in holo diu chi holo the ne dinga hi chi holo ma sa angai ti chun he diu to hi si photo so da to hi ce via ce panya cho ce holo de ce equal to ADS E by root 3 hi chu question number 1 na koi jo he HI in right triangle ADS EC cái bằng áo khát ba chục một ale langai ki pana EC na ta hi AEC hong ta in right triangle AEC 30 chana tan 30 degree equal to tan permanently black, so AE by CE tan 30 is 1 by root 3 là na AE by root AE by CE là value chun CE cross multiply by ta so C into 1 is CE equal to AE root 3, which is question number root 3 AE nó quay thế na question number 2 nó quay ding cho vậy là CE yang chu AE root 3 mu langa CE yang chu ADS E root 3 mu na cha in compare le tai AE this by 3 mu cha chu from 1 and 2 na chi ding 1 and 2 hai vet na chu C là C chu ki bang di ya ama tin ki ba a la chun ama tin yang ki bang ni tin nei cha chu ma tin chi ko khom le tai ADS E by root 3 will be equal to AE root 3.
divided by 1 na net no the ding achuna na kimel chi cho cho cross multiply boli achuna to I cross multiplication boli he a 1 into a dash e 1 to into be me cho pata suna abana he root solution to the 3 a ji root 3 la root 3 into para 3 cho answer a pa he la na ko la ki chai ji ala chi a dash e ipi mo mo ne be te la ngai si a dash e pa he lai ka pa distance he vele chun ama to ama he chang ni hin asim do hi a cho ma tin plus din na la chi pa chu a dash b to b e plus la chun hilanga a dash e hi hung so da cha ta chu a dash e chu la hi a dash b to b in asim do ya chu a dash e plus b e on to 1.5 ya chi nai po te na ala 3 a e ati in 3 ati in a e chu pe mu te ala chun langa ba chun a e chu a e mong hi in he lo wa chu na a e no hol no ma le cha pra na hol le ha na a e chu hol in ti pha la chun a b minus b e po la chun chi hung po ta chu si la hin he chi pai mang la chun he chi ka hung po ta chu chi bo na chu a b chu na be wo a e no hol a chu abona ya hamu te a b minus la ka hi a e chu mai b e chu minus la chun na si chung do a e pa chung do ta chu bana hi la a dash b na ji ding na b e hamu lai vela chun lang hi b e hi vela chun 1.5 ya 1.5 na ko la din na 3 ti ding a b ke lo ya chu a b na ko ding minus b e hamu de le 1.5 la chai vela chun chai ve to ko che lang vela chun la chi vela chun tui chung apa na ama om da chun ali pa om da chun tui chung apa na ama da tam na pa chu real object to image chu pha sha chu lu of reflection a chu ki bong bong jing hi a chu a dash b ko ko sang a chu ko lo di lang chu a b me a chu a b ko the ta sto ai ta ba ta le a dash b ke la chu a b ko the ta chu a b plus 1.5 ko ta le 3 into a b chu 3ab it ale 3 into 1.5 chu 3 5 5 15.3134.5 ale tai khale 1.5 khale 4.5 ta khat ab ta na cha chu ma te na koi khom ta cha ale 3 what's happening 1.5 langa chi minus 4.5 ko na plus ang so ta na plus 4.5 equal to stale 3ab will be 3ab ab is right tam hi a chu ab la ka transfer ale ab khat so na ala ma tin plus 5 plus 5 is 0 ale 1 in hand 1 plus 4 to 5 to ma 6.016 ha cha ala chi 3 la 1 grad ole 2ab 3ab do chen 1ab la chu la 3ab la 2ab 1ab la do ale 2ab hom ta na ab ko le a chu ab equal to enamo 6 by 2 pi la ngang ding 2 chi ding chu ka le 2 3 r 6 chi de cha na nga ding a chu hence apna hit ki te a chu have the above the point cha ta to a chu na 3 meter